byerekeye intambara ikomeye hagati y'Uburusiya na Ukraine, reka duhere kuri iyi mibare igereranya Uburusiya bwa Vladimir Putin ndetse we na Ukraine ya Zelensky mu bya gisirikare. Ukraine urebye ifite abasirikare bose hamwe 1,100,000 bose, mu gihe kandi Uburusiya bwo bufite abasirikare bose hamwe bangana na 2,200,000. Urumva ko harimo ikinyuranyo cya 1,100,000 hagati y'ibihugu byombi. Abasirikare bari tayari rero kurwana ku ruhande rwa Ukraine bangana n'200,000, mu gihe ku ruhande rw'Uburusiya ari abasirikare 900,000. Ukraine yo nakubwira ko izigamye abasirikare 900, mu gihe Uburusiya buzigamye 2,000,000 zose. Abakaba ari abasirikare n'ubundi bashobora kwitabazwa aho rwakomeye. Ukraine rero nakubwira ko yo ifite indege 98 z'intambara zikomeye cyane, mu gihe Uburusiya bwo bufite indege 1,511 z'intambara zirasa ahantu hose hakaba umuyonga. Ukraine nayo nakubwira ko itunze kajugujugu z'intambara zigera kuri 34, mu gihe Uburusiya butunze indege 544 zose. Ibimodoka by'intambara bya bindi by'ibifaru koko Ukraine itunze ibingana n'ibihumbi 2,596, naho Uburusiya bwo bukagira ibingana n'ibihumbi 12,240. Ibimodoka bya burende bidatoborwa n'amasasu Uburusiya butunze bigera ku 30,122, mu gihe kandi Ukraine yo ifite ibigera kuri 12,303 gusa. Iyo urebye niyo mibare muri make inagaragaza uko ibihugu byombi bihagaze muri iki gihe kubijyanye n'intambara. Birumvikana Uburusiya buri hejuru cyane ya Ukraine, ku buryo bamwe mu basesenguzi bavuga ko Ukraine kuba yahangana n'Uburusiya ari ukwigiza nkana. Muri make ngo Ukraine niyo yahomba cyane uko byagenda kose. Abagereranya nabo bavuga ko Uburusiya ari nka kwa kundi umubyeyi yafata ukuboko agahungu ke akagakubita iminyafu ku kibuno, ndetse kandi kuko muri ko bigomba kugenda. Hari inkuru yanditswe na BBC maze bayiha umutwe ugira uti how hard will it be to defend Ukraine from Russia invasion. Bati mu by'ukuri byagorana bingana iki kurinda igihugu cya Ukraine ibitero by'Abarusiya. Hano abasesenguzi muri iyi nkuru bavuga ko Ukraine mu by'ukuri iri mu byago bikomeye cyane ko n'ubundi irushwa bikomeye abasirikare, ibikoresho ndetse n'ibindi byose byakenerwa mu ntambara uko byagenda kose. Uwitwa Dr. Jack Watling wo mu kigo Delayo United States Institute ati I think the Ukrainians are in a very difficult position. Ati ndatekereza ko abanya-Ukraine bari mu bihe bikomeye cyane kandi bigoye cyane, ngo muri Ukraine nta bwishu na bumwe buhasigaye. Abayobozi bo mu burengerazuba nabo bavuga ko Uburusiya ngo bufite ingabo zigera ku 190 ku mupaka wa Ukraine, umubare w'ingabo urenze kure ingabo za Ukraine isanganywe ifite ku mupaka, dore ko zigera ku 125,600 gusa. Zelensky nawe uyobora igihugu cya Ukraine nawe yabwiye Uburusiya ko igihe kigeze ngo bubone ko Ukraine ngo ataragavuka imvugo rimwe, ko n'ubundi ari igihugu cyigenga kandi gishobora kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose. Yabwiye mugenzi we Vladimir Putin ko ngo burya uguhiga ubutwari mutabarana. Ibi kandi yabivuze nyuma y'uko Uburusiya bwatangije intambara yeruye kuri Ukraine bugamije kuyivana n'ubundi mu maboko y'Abanyaburayi, buvuga ko n'ubundi bayinyuramo maze bakaza kuyibuza amahwemo. Vladimir Putin we yahaye gasopo Abanyaburayi bose ndetse we na Amerika bashaka kuza gufasha Ukraine, ababwira ko utarabona Uburusiya burya ngabo barirwa. Mu ijambo aherutse kuvuga n'ubundi yavuze ko gushaka gukoma imbere ibitero by'Uburusiya ari ukuvunikira ubusa, kandi ko unuzabigerageza uwo ari we wese ari buze kubikuramo isomo rikomeye atazibagirwa. Zelensky we yasubije Vladimir Putin ko abaturage b'igihugu cye bari bwitabare maze bakirwanaho. Ati ntabwo tuzatera intambwe dusubira inyuma, tuzarasana namwe, ntabwo muzabona imigongo yacu ahubwo muzabona amasura yacu, nta gusubira inyuma, nta no gushyira hasi intwaro. Umunyamakuru wa CNN cyangwa se Cable News Network witwa Chance uri Kiev watangaza ko ibisasu bikomeje kwisukiranya n'ubundi ubutitsa muri uyu mujyi wa Kiev, ndetse ngo hari kugaragara imirongo miremire y'imodoka z'abaturage bakomeje guhunga umusubirizo. Vladimir Putin rero ku munsi wo kwa gatatu tariki ya 23/2022 muri kwezi kwa kabiri nyine yarategetse ko ingabo ze zigomba gutangiza intambara kuri Ukraine, kuko ngo Uburusiya ntibwakomeza kubaho ubuturanye n'igihugu cyabaye nk'icyambu cy'abanzi babwo.
mu ijambo ritangiza intambara yigijije ku baturage be, Vladimir Putin yavuze ko intego ye ari uguca intege igisirikare cya Ukraine maze agashyiraho ubutegetsi butamutesha umutwe habe na gato. Yasabye abasirikare ba Ukraine ko niba bakunda ubuzima bwabo bagomba n'ubundi gushyira intwaro hasi maze bagasubira mu ngo zabo. Bitaba ibyo rero ngo baraza kubona amasomo akomeye batigeze babona mu buzima bwabo. Hari amakuru akomeje gucicikana n'ubundi avuga ko ingabo z'Uburusiya zarangije guca intege iza Ukraine zari zishinzwe kurinda ikibuga cy'indege cya Bombe mu murwa mukuru Kiev. Izi ngabo kandi rero ngo zarangije gufunga inzira y'amazi yinjira mu nyanja y'umukara ndetse n'inyanja yitwa Azovu. Bikaba rero byarakozwe mu rwego rwo gukumira ko hagira umusada n'ubundi uhabwa iki gihugu cya Ukraine uciye muri izo nzira, habe mu mazi cyangwa se ku kibuga cy'indege. Amafoto yasohotse yerekanaga ko n'ubundi ingabo z'Uburusiya ziri gupakira ibimodoka by'intambara ndetse kandi ko zamaze kubigeza ku cyambu cya Odessa kiri ku nyanja itukura. Hari n'ubwato rero bwagaragaye bupakiye indege z'intambara zirimo na za kajugujugu n'izindi zifashishwa aho rukomeye hose, ubona ko Uburusiya bwamaze kwitegura ku buryo buhagije mu kurwana iyi ntambara. Perezida wa Amerika Joe Biden nawe yamaganye ibya kiriya gitero, avuga ko nta mpamvu ifatika yo gutangiza intambara Uburusiya bwari bufite. Yasohoye itangazo ryamagana kiriya gitero, avuga ko ari igitero cyakozwe cyatekerejweho ariko kandi kidafite ishingiro, mbese kitari gikwiye. Avuga ko Uburusiya ari bwo bugomba kuzabazwa urupfu rw'abazagwa muri iriya ntambara ndetse yewe n'ibizahangirikira byose. Umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko azakomeza n'ubundi gukurikiranira hafi ibiri kubera muri Ukraine, kandi ngo abagize itsinda rye rishinzwe umutekano nabo bagomba kujya bamugezaho uko byifashe mu bihe bidahindagurika. Kuwa gatatu rero inteko ishinga amategeko ya Ukraine nayo yemeje umushinga w'itegeko ryemerera abaturage bose bafite imyaka y'ubukure gutunga imbunda, kandi uwo mushinga wemeje ko n'abahoze mu gisirikare basezerewe nabo bagomba kwemererwa gusubira mu gisirikare maze bagafata imbunda ubundi nabo bakarwana. Abahoze mu gisirikare cya Ukraine rero nakubwira ko babarirwa mu bihumbi 200 bose. Ikindi gishya kidasanzwe cyamenyekanye rero nuko mu masaha akuze ngo ari igitero cy'ikoranabuhanga cyagabwe ku nzego nkuru za Ukraine maze kikabanza kwangiza za mudasobwa za kiriya gihugu. Bisa naho rero Uburusiya bwagabye ibitero bibiri kuri Ukraine, ubwo no kuvuga igitero cy'ikoranabuhanga ndetse n'igitero cya gisirikare gisanzwe. Igitero cy'ikoranabuhanga rero kibasiye inzego za guverinoma ndetse n'amabanki atandukanye y'iki gihugu cya Ukraine. Perezida Joe Biden wa Amerika rero nawe yahise avuga ko ibi bitero by'Uburusiya bidafite impamvu kandi amasengesho y'isi yose ngari ku bantu ba Ukraine bagiye kugwa muri iyi ntambara. Biden yagize ati, Perezida Putin yahisemo intambara atatekerejeho neza izateza kubura ubuzima guteye ubwoba n'umubabaro mu bantu. Uburusiya rero bwonyine nibwo nyirabayazana w'imfu no gusenya bizava kuri iki gitero, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bizasubiza mu buryo bushize hamwe kandi bukomeye. Isi izabaza ibi Uburusiya. Ubu muri Ukraine rero ibintu byahinduye isura, niko nakubwira, ku buryo bugaragara rwose. Muri iki gihugu rero nta resitora iri gukora, nta banki ndetse yewe n'ibyuma bitanga amafaranga bizwi nka ATM nta na kimwe wasanga kirimo amafaranga ahangaha muri iki gihugu cya Ukraine. Ngayo nguko nuko bimeze, benshi bakomeje gupfa umusubirizo, ari nako kandi intambara ikomeje kugenda ikomera. Nge nuko nsoje, mwakoze cyane mwe